Bonjour bandeko, soyez les bienvenus à chaîne Maman Didi. Les deux recettes il y a Mbisi Mayi yo. Oyo to kokalinga. Pourtant na ba recette Mbisi Mayi ezebele kuna. Mais oyo to kokalinga to lambango. Tozana Mbisi Mayi na biso awa. Yango yawa. Na sikono da na citron. Na katanga après na citron sikono na citron na sikono na citron Mbisi Mayi. Na tomate fraîche na ngawa. Mo tira tomate fraîche ça tomate concentrée na pilipili. Soto ye awawa. Nazana litungulu, na ndembe, nazana aubergine mais eza ya ndambo. Nazana ail, nazana ba feuille nanga, nazana ba poivron nanga oyo eza ya orange. Ngota pokoni ni soto yo lingane tinga na sala ya orange, rouge, to ya jaune rosela on na recette mingi. On sala yango apa wana. Nazana goût ya jamba aroma, nana huile, nana pena mungwa na biso ezali awa. Donc c'est tout. Donc simple mais kitoko. Hello guys, today I have fish. You can see I have my fish here. I make fish with tomato sauce. I have tomato here. I chop my tomatoes, fresh tomato. I have chili. I have 2 fish. I have lemon. This lemon, when I clean my fish, I use this lemon. I use lemon rough than that. That's I put here to show you. And then I got oil. I got jamba aroma, salt. Here I got aubergine, spring onion, garlic, bay leaves, and then pepper. Orange pepper. You can use orange pepper, you can use red pepper, you can use yellow pepper. You know, but me I using is orange. You look orange pepper, and then that's it. I have salt here. You see salt. That's it. Okay, simple but nice. Na kati bomondi na kati yango nenecha citron muki pour kokalinga yango. I chop that and then I put here the lemon, jamba aroma, and salt. That's it. Natie jamba aroma, natie citron muki, natie jamba aroma mungwa. Na balola upono tika na 10 minutes apena kokalinga. I'll leave that for 10 minutes and then after I'll fry that. Après 10 minutes yango yango na baloli ni ndeka mlai ni na baloli ndisa kama basende mais azajua na mtuka na kacha na bana ndio katikati ya ndio bosko na baloli yango na bana apena usiku de beta ndio apena sauce kali na uke kosa di sauce. Na sauce za kosa di sabai ona na kali na bongo. Ese tuko na shele za bakunda kake. Na ndizo za diferana na sala kwa pe ese kwa shanga. Ema kelele hapo. Awa ebile. Na cha uilawa ka uilo na kali na ona uta. Mtu hadi oyo. Jambo. Natika wilo na kalinga hii bloko kalinga
in Mbisi na Mayi. Same oil I fry my fish. I using the same. Na tia yango sikoyo na kalinga yango na tia biloko zito wana umonaki kalinga yango na tia tomate na pilipili mbala moko po biloko bana Mbisi za basembe kwa bilamba na kalinga yango bono ozonga bina. Quand on tire comme tout, quand on tire un bout, il y a déjà marron manqué, c'est tout. Ah, du stress. Il y a déjà marron manqué, c'est bon. Quand on tire comme tout, là, nous surtout après dans la zone là. Ça, il y a un kalinga qui, ça m'a y a un salé bien. Yango yo na bandona lebiko ikuda wonena na ke tomate mbuma ya mbuma kaka na ke tomate o constaté yangami gola mina tomate mbuma wana na sala na nini na chama imukie bana na sala chema na chama imukie apuna ozonga ngani to add little bit water na biba. Après 5 minutes, on va ballonner 5 ou 6 minutes. Non, on va faire ça pour bien dans le toko. Et bien dans le bien, on a Mbisi na kalinga na tana uchama ensemble ni la tête. On a chamayi. I want to cook my sauce properly and then when I add my fish, it's not take longer, no longer. Je na otika na etoka ti mayo kusila après wana nde na ko mélanger yango moni yango mayi na sauce bien now my sauce done I need to add my fish and let us go with some mayo tena mayi Mayi pour les vilambila. Yango. On tient la carte. On tient la carte. On tient. On tient. Yango yo. Na tie mayi. Sona okanga chikani etoka kuna ozongela bina. I add water and then I'll put the lid, I'll leave it to cook, I'll be back. Ndeko yango esili, pose la présentation. De chaleur. Solongo ezali a ou et puis na finalement moké bandeko yango yo ebeli kitoko na tini surtout te nitika fo 4 morceaux donc vraiment kitoko bomoni epanzani te o mutunango katikati ape lopele ndenge yo balobaka ope mutu ezali vraiment kitoko bomeka recette oyo bokoza décider boko sepela nango na kalinga yango donc eza vraiment kitoko soki bosepela nango bo partager ça la bien osepela na recette bandeko eza bien bo partager bo commenter bo benga baninga batala bo s'abonner pe so s'abonner to s'abonner et ça la bien toyeka na ba recette wana so boko aje biso na ba recette et ça la bien recette de kokota et belé. Merci beaucoup, abonnez-vous à la chaîne Maman Lidi Bozala Décité. Merci beaucoup, Nzamalola Pambola Bino. Hi everyone, now you can see
my recipe done. Is so nice. My fish, try my fish. So delicious. Try. You can share to your friend, your family. It's very nice. You can eat that with semolina, like cassava douce, or you can make that. Or if you want it, some people they want it with potato. You can eat it. Some people they eat that with rice. Anything you can eat with that. So delicious. You can share to your friends. Thank you. Abonnez-vous, partagez, like. Thank you so much. Bye.